Pemirsa, putusan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA saneng wadang Indonesia dados tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola U20 sida mawasana majang ekonomi krama. Ini ke ucap kebausan oleh pengamat koperasi sapisanan pinaka Ketua Asosiasi Kadar Sosio-Ekonomi Strategi Akses Suroto. Suroto kaketut saking kantor berita antara Mausang nyelehin argumentasi kerugian ekonomi janten kedadosang tertimbang. Ring baga ekonomi nenten jeung ulengang indik parikraman nyane nanging wisanan strategi ekonomi ri sampun FIFA kuang deang. Manut dane ring galah pungkuran muatang malih pamidabdab mangde diplomasi ekonomi Indonesia kalimbakang ring sajroning nincapang perkanti pantaraning politik. Dani ngicenin imbes kadi Cina miwah Amerika Serikat sane raket pisan ring perdagangan nanging matungkas ring baga politik. Sekadi kauningin FIFA nguang deang ekonomi dados tuan rumah Piala Dunia U20 ri sampun Presiden FIFA Gianni Infantino meparuman sareng Ketua Umum PSSI Erick Thohir ring Doha Qatar. FIFA mausang pacang digelis mutusang tuan rumah sane anyar tur indik tanggal kompetisi inucap nenten kawah. Lianan punika potensi sanksi Indonesia pacang kausobiahang ring galah pungkuran. FIFA ngulengang ya diastun sampun ngicenin putusan sekadi inucap pai ketandane sumeken antuk ngwantu PSSI melarapan prakanti saha sokongan saking Presiden Joko Widodo ring transformasi sepak bola Indonesia napi malih sampun kepanggih tragedi ring Oktober warsane lintang. Indika inucap mausang yening anggota-anggota tim FIFA state nyarengang Indonesia ring sasi sani cakirauh tur ngicenin wantuan sane kabuatang PSSI. KMB Bali Pos nguningayang.